Kung migsalita karing sablang tao, parati kong tuturo kilub daring sinagoga at kilub ding templo, nunula parating mititipon deng Hudyo. Ala kong sinabi nanuman, king makasalikod, bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka, karing may karandam ka na ko, nung naning sinabi ko karela, balura, nung nano ing sinabi ko, Inyang asabi na iti, timpaling nening metong karinggwardyang at tsukarin, nga nang sinabi. Bakit makanyang kang makibat, king mata sa saserdote? Pekibat ng Jesus, nung tu ing sinabi ko, patunayan mo, nung mayap ing sinabi ko, o ba't timpaling mo ko? makagapo siya pa Jesus, inyang peparalaning anas kang Caiphas ing matas a saserdote. Makatalakad siya pamurin at magsalab ka rin ni Pedro, kitang na kaya. Eka naman wari, netong kareng alagad na. Aliko, Nga nang may kibat Pedro. Kitna na niya naman ning metong karingipos ring mata sa saserdote. Kamaganak ni Anitang tigpas na balugbog, Pedro. Aliwawari, ika ing ikit kong kayabe na king mulahan. Pepayalyanang pasibayong Pedro iti. At kanita mo rin, tinulawak ya ing tacho. Iba't king balenang Caiphas de Lare Jesus, king palasyo na ning gobernador. Aba kamaranon kanita, elalinub ding Hudyo, king palasyo na ning gobernador, ban ela midinatan. Ulim pag nasandang makapanganla, king apuna na ning pamaglagpus. Inyali wala na lang Pilato at kitang nakarela. Nanong talum ing yarapyo laban king taong iti, Peki bat da, nung iya di dapat mayaping tao iti, yasadela keko. nga nang Pilato karela. kuanan ye at atulan agpangking kautusan niyo. Ngara ring Hudyo, Makabawal ke kami ing papatemiya ing ninuman. iti milyari ban matupad ing sinabi ng Jesus nung makanano yang mate. Pasibayo yang linob king palasyo'y Pilato at inaus ni Jesus. Nga nang kinutang kang Jesus. Ika ing ari daring Hudyo, May kibat siya Jesus. Iba't keka yan o ating aliwang sinabi keka, tungkol ka na ako, Hudyo kuwari, Nga nang kinutang Pilato. delara ka kanako ring sarili mong kabalen, ading pamuntok daring pari, nanuwaring depat mo. Pekibat ng Jesus. kaya king yato, ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko kaya king yato, makilaban lam ring kanakong talasuyo, man eko miyabiye karing Hudyo, dapat kaya king yatong iti, ing kanakong kayarian. Nga nang Pilato. Ing buri mong sabyan, metong kaping ari, May kibat siya Jesus. Rika ing sasabi ing ari ko at itiya ing sangkan, nung inya mibait ko at dinatangket king yato, man mo niya patutu king katutuan. Makirandam ya kanako, ing ninuman at yu king katutuan. Nga nang kinutang Pilato. nano ing katutuan. Kay bat ng asabi iti, pasibayo na lang liwalan Pilato ring Hudyo. Nga na karela. Ala kong ikit a kasalanan na, agpangking keka yung kaugalian, kailangan kong mibulos metong apreso para ke kayo na yung pamaglagpus. Buri yung ibulos ke ing ari daring Hudyo, Ngarang kinulisak may kibat. Alimiya, aliwaya, nunay Barabas. Metong yang tulisan ni Barabas. Inya pepakwaneng Pilato Jesus at pepabarug neng latiko. Ginawa lang koronang suksok ding sundalos at pinutong de kimbuntok ng Jesus at pepasoloranan deng imalan akule ubi. Lepitan de at ngara Lumidya ing hari daring Hudyo. at kaybat penampaling de. Linwal yang pasibayo'y Pilato at sinabi na karing tao, Eyarapye ke kayo,
ban abalo yu king eko manakit na namang kasalanan kaya. At linwalya Jesus ay ating koronang suksok, makaimalan kulewubi. Sinabi ng Pilato karela, Uy ni ing tao. panakit da kang Jesus ding matas a saserdote at ding gwardya. Sinabi rang masikan, Ipakume king cruz, ipakume king cruz. nga ng Pilato karela. Kuanan ye at ikayong mipako king krus, uling alakong akakit akasalanan na. Ngarang may kibat ding Hudyo, Atin king kautusan at agpang king kautusan na iti, kailangan niyang mate uling pakilala na king anak ni ning Diyos. laluyang nitakutan ni Pilato, inyang damdamanala reting nga mano. Linubyang pasibayo king palasyo, at kitna ni Jesus. No kataw, Dapot enepeki batan Jesus, nga ng Pilato. e kabisang manyabi kanako, e mawari balo king ating kong upayang ipabulos da ka, at upayang ipapako raka king cross. Meki batya Jesus. Dating kang upaya ka nako, uling iti binyena keka ning Diyos. Inya lalong babayat, ing kasalanan na nitang minganyaya ka nako keka. Inyang damdaman ng Pilato iti, pigkapilitaning ipabulos si Jesus. Dapot ngarang kinulisak ding Hudyo. Nung ibulos may taong yan, nakakaluguran ng emperador, ing ninumang gagawang ari king sarili na kalaban ni ning emperador. Panamdam ng Pilato kaniti, liwal ni Jesus, at linuklukya king piyukuman, king lugal a mayayawos, dalan a bato, gabata, king salitang Hebreo. Kanitang aldona ning pamagsadya para king pamaglagpos, at mag-alas 12 na ning kaugtuan na yaldo, nga ng Pilato karingudyo, Uy ni ing kayong ari, dapot kilisakda, Patenya, ipakuya king cruz. nga ng kinutang Pilato karela. ipapako king krus ing kayong ari, May kipatla ring pamuntok dading pari. Alaking ari nung emu ing emperador. Kanita binyena ning Pilato karela Jesus, bareng ipako king krus. Inyang kinwari Jesus, linwalyang mamusan king krus na papunta king lugal a mayayawos, lugal ning bungo, Golgota king salitang Hebreo. Karinde pinako king krus, kayag nanalang pinakura, ding adwa katao, mingat bala keya, makalibutan dya karela Jesus. Sinulat na ing Pilato ing metong akapabaluan, at pepabili ne king krus, iti yang makasulat, Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakala ka ring Hudyo ring mekabasa keting kapabaluan, uling ing lugar anong nuya mipaku Jesus, malapit siya king syudad, at misulat siya iti karingamanong Hebreo, Latin at Griego. Inya sinabira ding pamuntok daring pari kang Pilato. Isulat mo, ingari daring Hudyo, nune sinabi na ning taong iti, ako ingari daring Hudyo. May kipat siya'y Pilato. ing sinulat ko. Inya nga pakura ne ding sundalos king krus Jesus. Kinwara ing imala na at pirake-rake da ding apat a sundalos. Kinwarya naman ing tonika ng Jesus. Iti alayang tayi at may gawayang une, manibatbabo hanggang lalam. Ngarang mi sabi-sabi ring sundalos. Itaya gigisyan iti, nune mipagsapalaran tamo ba nga balo tamo nung ninong manikwa kaniti. Milyari ti ban matupad ing sasabyanan ing kasulatan. Pirakera ing susulod ko at ing imalan ko, pipag sa palaranda. Makanyan ing depat daring sundalos, makatalakad siya lelenan ing krus ng Jesus imana, at imbabaing kapatid ng imana, at Maryang asawa ng Cleopas,
at Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana. Babae, o yan, ing anak mo. At nga na king alagad. O yan, ima mo. At manibat na kanita, inampunan ni ning alagad, king pibale-balena. Kay bat nanita, balo ng Jesus, king maganap na ing sablang bage, at ban matupad siya ing kasulatan. Sinabi na, Mau ku. ating pitsil ka rin, amit mong alak kamaslam. Sinosore king alak, ing meto nga esponga. At kay bat inastare, king sangananing tanaman, ay sopo. At tinutok de, king asbuk ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus, ing alak kamaslam. Sinabi na, Mayari na. kay bat, di kune imbuntok na, at meteya. Si Claude Tamo po. Talakad tamo po. Aldoning pa magsadya kanita, ban ela manatili king krus ding bangke king aldoning sabat. Ing sabat ay ita pa magselebrayang karaniwan. Inawat daring Hudyo kang Pilato, king paklian dalapwad, ding mipako king krus, at ilakola karin ding bangke. Inya dinatanglaring sundalos, at pikli dala ring puwad daretang adwang kayagnanang makapakong Jesus. Inyang linapit lakang Jesus, erala pikli ding puwad na, uling ikitdang metene, dapot tindus de katalindikingan, ning metong karing sundalos, at biglang linwal ing daya at danom. Ing menakit kaniti, yaing patutu, tutuing sasabyana at balo na king katutuan ing sasabyana, ban maniwala kayo. May palyari iti, ban matupad ing sasabyaning kasulatan. Alang mapakli, metong man karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan, lawende ring tao itang tindusda. Kay Batnanita, Yosening Arimatea, pegisabi niya kang Pilato, ing bangke ng Jesus. Yose, metong yang alagad ng Jesus, dapot makalihim mo, uli na ning takot na karing Hudyo. At pepaintulutan ing Pilato, inyame koya, at kinuane ing bangke ng Jesus. Tinukiya kaya inikudemo, Magdalayang pisamot amira at aksibal, at titimbang mayigit 40 kilo. Inikodemo yaing mekikit minsan na bengi kang Jesus. Kinware ing bangke ng Jesus at kayabe ng pisamot amira at aksibal, binalot de king telang pamburol. Makayagpang iti king kaugalyan daring Hudyo, king pamangotkot. Ating mulahan king lugar, nung nure pinaku Jesus, at karin ating bayong kutkutan, epa may gamit. Antina ning aldone kanita, ning pamagsadya daring Hudyo, at uling malapit neman, itang kutkutan. Karinde kitkut Jesus. Ing pamelasa ning Ginoo, Kapurian keka o Kristo. ating ko po nga ka kayong meto ka television show. Actually, it's a talk show.
itang programa pang international yan. At very interesting niya po yung kanilang topic. Malam niyo bakit? Tungkol kay ating Diyos. Itang aliwa naman, alang Diyos. Itang sasabing ating Diyos, miyaliwa lang kay members na rin miyaliwang reliyon. Ito man maniwala kay Diyos, miyaliwa lang klaseng tao. Pero atin lang kaya, atin lang sabihan. At kasi miyaliwang topics yung kanilang pisabihan. At metong kareng pisabihan da, is there life after death? Then pumaniwala kay Diyos, sabihan da, atin, piye, kay bataning biyeta mo kay tiyato. Dito naman ang maniwala kay Diyos, ada. Imbye atsumo kay tiyato, kay batanita, alana. So ano pang karakala topics, sabihan? Anong inipin, mag-disagree la. Hindi nga dumang tapo ka rin, ito yung believers sa pong non-believers. Ano yung karas na ketang topic, mamangawang mayap, ketiking yato. Inga man nung ginamit na legacy. Dapat atin tamong lakwan na legacy, yan. Bayo tamo mako ketiking yato. Wala nyo din maniwala kay Diyos. Ang poreng maniwala kay Diyos. Pareho lang migagri. At last, kitang bagay nga ito, na yung tao, mga tsuketiking yato, kailangan mayap ya. Kaya mayap, kailangan gagawa yung mayap. At inyang lakwan, ang masanting ketiking yato. Nyapin, ingaman ng tamong legacy. Yan nga do iti balot tamo Biyernes Santo. At inipin na gaganakan tamo ing kamatayan na ning ginotayang Jesucristo. Nano kaya itang legacy likwana kaya katamo ning ginotayang Jesucristo bago mete. Of course, suling ita maniwala tamo kaya na metong yang Diyos. Sabihan tamo na dinaw na yung biyena, yung balang metong kekatam, man miligtas tamo, kareng kekatamong kasalanan. That is with faith. Halimbawa, nung karakal din tao ngayon may niwala kayo, niyang panahon na yung ginutayang sa Kristo. Yan naman ay gana-gana may niwala. Dahil aliwa sabihan na, ing legacy, ing likwanan ng ginutayang sa Kristo, kapinitang dahil gana-gana. Makwal tayo o kalulo, may garalya o ali. Ing ginutayang sa Kristo, ing panlalawin na alayang tatabi. Gana-gana, kakawala na. Ating pimetong nga theologian na o iting kematayan na ng ginutayan sa Kristo. Without talking about faith, yung kematayan na mapinitang yung paglalawin ng keng society. Alang matas, alang mababa. Alang babae po lalaki. Uning during that time, sipan mong ngayon ipin, racism during that time, isipan mo.
O patenda ka. Magsalita ka kayong bagay-bagay ang makanya. Hindi ka rin kamaten at legacy ni Ginutaang Jesucristo. Na ano pa, he is a great preacher. Ni Mahatma Gandhi, pumaniwala na Jesus, Diyos siya. Dapat maniwala yan na Jesus is a great teacher. Especially when it comes to non-violence method of revolution. O yan, ha? Ano pa yung legacy na? O, muntataking faith na. Kareta po pa ni mama sa aking Bible, balo tamo, yung legacy na mapinitang alayang gewa para kayong sarili na. Niya pa naman, yung gewa na, it is always following the will of his Father. Na yung gewa kayong sarili na. Yung tikyana, yung kayang igpa. Ito po yung legacy ng likwang kikatamo. Ingkutang po, oy tamo kaya, nano kaya lakwan takit yato. Nano palagi yun, nalakwan tamo. Kukutang ke ikambal kaya ni, itang arderero tamo. Oy kamo ako, laning legacy mong lakwan. Naintindihan masakit ang intindihan. O na niyang kitnang ke, halimbawa, may atena ka, nanong buri mong agaganakada rin tao tungkol ke ka. Ana. O ito maging malino kayo, nakaganaka. Ita pong agaganakada ka na ako, itang maganaka akong tao. Ita mo ganaka. Maganaka kay Saint Therese of the Child Jesus. Uling, ba't ko kayong parokya kaya ni kayong Santa Te? Niyang meteya, baluda na Saint Therese to the Child Jesus, she is so ordinary. Eman big mission, nothing extraordinary kayang kabanalan. Iting balo na rin ang mother. Unang niyang ikit dito ang Journal of a Soul. Papapasulat na ng Mother Superior na diyang ebisa. Muling balo ng Mother Superior biyasin sumulat Linto ka rin yung kayang kabanalan. The simplicity of her being a disciple of our Lord. Uling sinabi na ka rin na in legacy na itang the ordinary things of this world. Dahil nagagawan tamong aldoldo keta king yato. Gawa na lang in a very extraordinary manner. Gawa na with love. Ano yung kamanala na wapinit ng diyang nahanong gagawan mo, laptan mo, makayabing kaya kang puso. Makayabing lugod, kaya nanuman gagawan tamo. Ako kaya, ano kaya yung legacy ko? May lila rin. Yung legacy ko, Mongolian barbecue. Totoo naman. Diyan yung pamagluto, they will remember you. Aga nakakipo yung mako niyang mete. Anang Father Montores. Bala na kanya namong dinatang ko Kenny, uling
kaya biyang pari Father Rafael, dinatang ko kini uli ng imanang Father Rafael. Bakit? Nasistong magmisa ko King Dolores, panena akong pakanan. Pakanan ako kitang pikpuk, pa? Pikpuk. Pikpuk at namulag. Puta kay, pakanan na kayo. Witi nga kagana ka na. Ako, o hindi pwedeng legacy mo ako. Di natang la rin pari ka rin, para ka. Pero in other words, in the generosity of my mother, makabuklat siya yung kitchen. Para ka rin pari. Aliwa mo ita ng Father Mon. Aliwa mo itang pepakanana kami. Potang makuha kami, Siguradong kating makabalot. Plastic. O yan, Nano kayo yung legacy mo? O yan. Palagi ako masanting yung pigo naman ini today as we call to mind the death of our Lord. Pigo naman tamo yung legacy yung likwanan ng Ginoo. Pero itamo kaya nanong lakwan tamo kaya taking yato? Misan, nano kaya lakwan tamo kaya taking yato ako? Among, inlakwanin po kaya yato rin kaya kaming utang. Amo ako, sagulin mo ako, utang. Eyo, pabayad ka na ako. Patama ko kaya yato. Don't let me pay your utang ako. Sana itapin, potang makota na kaya yato. Aga nakaday Father Rapi na huling may kubalo at syuke katamo yung balang metong kakatamo at sana atin tamong masantingan legacy alakwan tamo kete kinyato whether you believe in God or you don't believe in God. Sana po tang agaganakada katam, agaganakada itang dapatan tamong mayap. Uling balot tamo yung Ginoo, alayang gawa para kayong sarili na. It is always about His Father and alayang inisip na pa naman ing kapakanantangan. Itang pepakit na Kristo kaya katam. Sana apakit tamo naman kareng aliwa. Yapin po yung favorite passage ko yung Bible, buri nga balo. He must increase and I must decrease. Ayan. Sana akilala day Kristo. Potang akakit na katam. Baling alalangagan nakakikatam mo diyang na anuman. Pero potang akakit na katam, potang alata na ketiyato. Sana ingagagan nakakikatam. Akakit. Potang agagan akakit day Kristo. Kaya kakatamong panyabyan at kaya kakatamong daraptan. Panalangin ning balen ning Diyos. Manalangin tamo, pakamalan akakaluguran, para king banal a iglesia ning Diyos, king mabilog gayato, bantaryanet tipunan ning Diyos, ingig pang lubos mayupaya, kanita asang bantaya, king mitmong kapayapan at katahimikan. May pain to talangan Diyos, pepakit mo ing kekang ligaya, karing sablang bansa, kapamilatan ng Kristo ng anak mo, antabayanan mo ing obra ning kekang iglesia, sa panumeng misadsad, manatili king kasalpantiyanan, pakilala king lagyo mo, at magdala
king kaligtasan karing tao numang karin. Tinganadwan mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Manalangin tamo para king Santo Papa I Francisco. Manano na sana ang Ginong Diyos ang memili kaya antimong obispo pagkalubaning mayap a kapanandaman at sikanan tumayid at manibala king kayang Santa Iglesia. May pain tutu talanggan Diyos. Ingatan mo yung sabla-sabla. King kapamilatan yung kaya kangamano at panibalan mo ring sablang bininyagan. Kinlugod mo ang tabayanan me ing Santo Papa pinili mo para kaya kami. Lalam din kayang pamuntukan. Palalalamot pasulungan ing kaya kaming kasalpantayanan. At gawin mo kayang lalong maging mangayap at tapat bininyagan. Tiyaduan mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Manalangin tamo para kang Florentino akya katamong arsobispo, para karing sablang obispo, pari, reliyoso at diakono, para karing sablang ating makabukod a kasuyuan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. May pain tutu talanggang Diyos, ingkay kang Espiritu, ingatan niya ang tabayanan, ingkay kang Santa Iglesia. Pagkarandaman mo lang, di ingkay kaming panalangin at sopan me, ing metong at metong kay kami, ing kayang sariling bukasyon. Banang lalong agampanan, ing kay kang obra, abdaptan iti, king mitmong katapatan. Iti kanaaduan mi, pamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Manalangin tamo, para karing sablatang kapatad, akayabe tamo king kasalpantayanan kang Yesu Kristo. Baning Diyos, tipuna nalat papanatilyan miyabe-yabe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat magdulap, king katutuan. May pain tutu talanggan Diyos, papanatilyan mong miyabe-yabe, rin kaya kang pisan metong, bitong nakamong balikdan, ning sablang tutuki kang Yesu Kristo ng kaya kang anak, makatagulaling kaya nga kaya kapamilatana, aning para-paraming binyag, at gawin mo kayang metong, king kaganapan ning kasalpantayanan, at papanatilyan mo kayang metong, king lugod, pamikakapatad, tinganadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalangin tamo, para king balayan Hudyo, ing minunang mekarandam, king amano ning Diyos. Ban sumulong la, king belwan at lugod, king kayang lagyo, at king katapatan, king kayang kasunduan. May pain tutu talanggan Diyos, ganiting minunang pengako mo ing kaligtasan ng Abraham, ang po karing Pilipina. Pagkiranaman mesa, kaya kang Santa Iglesia, ang manalangin, king balayan, ang minuna mong gewang sarili keka, mirasya, king gaganapan na ning karelang pangayat bus, diadon mi, napamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalangin tamo, para karing sablang sasalpantaya kang Kristo, baning sala ning Espiritu Santo, ipakit na karela ing dalan, papunta king kaligtasan. May payan tutu talanggang Diyos, pagalmo ka rin kikilala kang Kristo, nga tuklasan da sa, ing katutuan, kabang lalakad la arapan mo, kami na ning tapat ng puso. Sopan mo keng sumulong, king lugod para king metong at metong, manalong makatalastas, king gaganapan na ning misteryo, ning kekang kadyosan, at maging lalong matampang talapatutu, king kekang lugod, arapan ding tao, at iadwan mi, kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Manalangin tamo, para karing sablang sasalpantaya king Diyos, ban atok lasandeya kapamilataning tapat, apami biebye, ring sablang at yuking matulid. May pahin totoo talanggan Diyos, lalangan me ing katawan,
ban pagnasana kang akit ning balang metong at akamtan ing kapayapan potang atuklasana ka. Ipagkaloob mo ing lipat ning maka sirang bagay-bagay making sagabal arapan ding tao. Kilalarangan sana karing biye ding Kristiyano ning tanda ning kekang lugod at pakalulu at matulanang tanggap keka bilang ing bukod mong tunay Diyos at ikpamingan tiyadon mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Manalangin tamo, para ka rin sablang susuyo kaya katamo, king kapamahalan. Patnubayano saning Diyos, king karelang pusot kay sipan. Banding sablang tao, miela king kapayapan at kalayan. May payan tutu at alanggan Diyos. Balo mo ing kapagnasanan ning puso na ning balang metong at tao at pamingwa mo ing karelang katuliran. King kekang kayo pa yan, ingatan mo la, rin tatalan upaya, king sablang kabilyan, banding taong karelang sakupan, magtamasala, king malayang pamanjalpantaya, kapanatagan at kapayapan, tiyadon mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Manalangin tamo, para ka rin pakamalan kong kakaluguran, baning Diyos, ing lubos mayupayang igpa, pakayapa no saring masakit, dinankas nawan ding mamamate, ilakos sagkul ding maglakbe, itimawaring milakolaya at katuliran, at itabi king yato, ing sablang kayalan katutuan, ing danop, sakit at kasakitan. May payan totoo talagang Diyos. Pasingan mo lang ring mapagal na at dirinan ba yung tetagan ding miminalog. Pagkiranaman mo yung panalangin ding sablang mamaus keka at yuking kaligaligan. Manakamtanda ing tula, ing pamananggap king kekang saw, king oras ning karelang pamangailangan. Ti adwal mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Ngeni po at yutana king kadwang dake, ning kaya katampag masusyan, ing pamamuge king krus. Siklod tamo po. Itiya ing dodong ning krus, ananuya mi paku, ing may gabos ning yato, tara sambantay ing ginu, kapamilatana mi kabiyaya ing yato.
iti ing duding ng krus, ananuya mi paku, ing megapos ting yato, tara samantaya, ing ginu, kapamilatana, mi kabiyaya ing yato. Iti ang dutong ng krus, sa nanuya, may paku ay may ngabos ng yato, tara, sambantay ang ginu, kapamilatana, may kabiyaya ang yato. Talakad ko po ikantata ang abe-abe ing ikpami.
kang pakalulu. Parati kayong may gabos kayong kasalanan na maligtas kayong sa belang kaligaligan. Kung mananaya kami ring maligayang kapanaligan. King manyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangapos. Tamo po. Nyo'y kordera ng Diyos, sa may lako king kasalanan, niya tumapalad ring mayaws, kay kapuna na ring kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat chekas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Manalahin tam. Talakad tamo po. O lubos mayupay at alanggan Diyos. Balikdan mo kaya kami, ingbiye kapamilataning patungumpen ang kamatayan at pamanyubling mebya Kristo. Sundo na sana ing pamaglari ng dapat kaya kami, kapilan man sana ketuknang susuyo kaya ka, ikang may kusulu kaniting banal a misteryo. Tiganado mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Bukas pong bengi, seremonya stamok ng Villa, yung pangasubling mebye, alas 8 ya po ng bengi. O Ginong, ibubod mo ang labis-labis mong kalam, king kaya kang balayan, mong taintim, migagana ka,
king kamatayan aning kakanganak, king pihong kapananayan, ning pamonyubling miye. Pagkuluban mo sanang kapatawaran at pagdalamong kasngawan, mi pasikdangan sana ing karelang kasalpantayanan at ela mabigu king pananayan dang alang anggang kaligtasan. Tinganadwan mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Malyarita na pong magpila, mag-social distancing tamo po para king veneration king cross. Ala pong lalapit at ala pong mamapis king cruz. Mga di mo po mag-genuflect kay bat malyari na pong mako. Dakal pong dakala salamat.
Dapat ay nanengiging bumango, yang maukuwas naming pepay lumukan ako, at indus pepay katalambingan ko. Manalyain Diyos, manalgat masikanan. Manalyain Diyos, at alam na mata.
ingkeyan kamanawan. Inakwa na mapait ang kamatayan. Among kordero kiyang pinagtitularan, kingataling kasing ng kamatayan.
Amen.